whaatal whaatu se whaapoponga le nei o talamai Australia le Radio Samoa. Wa whaawau peo na ve se mai le to tele o tangata mai no fuanga o lo iai polo inga e a ngai ese mai iai po evacuation orders ona o lo longa o lo o aafia i nei sini. E tūranga ese a fianga wa iai pitonu e peo Liverpool, Chipping Norton, maisi la latane, ona ua lolo vaia ato a wala ma ua leilo ato fo inisi o fale, ona o le mawalunga wa iai le vai mai timunga mafa, taru mai lava le whaai unga o le vai aso taruai. Ua whaai loa le wā ai tau, siria ma le se lau, evacuation orders wa tu ina atu ai nei, a toa malapata inga e ono se fulu e au fiai, ne o atu le wha se fulu di maafe o tangata. O le aso fo i wa fola fola ai e le malo fe so soani ua avanoa mai mo a inga wa fia ilo longa a mai se ai fo i ma pisi nisi. Ua fautua ina pea le mamalo le atunuu ia wha mua mua le saunga le mu na ilo mea tō tino ia ma ia sila sila fo i lapta inga e peo na tu inatu i upenga ta wha ilangi le wa ai tau ma le SES. Elena o New Zealand lea wa ai aile toi si itia o le au whai o tangata a fia i le wha mai COVID se fuluiva. I au stadia foi ua nginga i le so le toi ono whaatala noina o le toi whai o tūla fono whaasanga i tali fufonga pe a whai e wa aia pere si itia o le au whai o tangata a fia. O whailoa le 7 News o nisi se tete o whaatala noina le tūlanga lea i le toi whai o tali fufonga. Ma wasidia nei ma le se fulu wafe tangata ua mariniu i au stadia ona o le wha mai. E ui le toi si tia o tangata a fia i Australia, a lo o whaatulanga pea le avesea o nisi o wawao po o sāna iai o le whaamai, e pe o le whaatanga lea o le malanga mai o tangata e le i whaia ni tui pui pui. E lata i le lua sa fulu wafe tangata na whaamaonia le a fia, tolu sa fulu wafe tangata na whaamaonia le a fia na nafi, i le atunu ure COVID sa fulu iwa, ma le to o lua sa fulu rima o tangata na mani niu. E toa lima tamaiti sai to tonu se ta vale na CES ma le alatele i le Stewart Highway ma feto a iei ma se la au i le Northern Territory le vai sonei wa wha maonia ma iei e toa tasi wa mani wai. O le pole a sasana tupo i le whalavelave, sfuru lima tausanga o le taravou wa maniu i le nofuanga na tupo i le whalavelave. O isi tamaiti e toa whana iei le ta vale e i le vao le iwa tausanga ma le sfuru lima tausanga le matutua na ave uma i le wharamai mo tong fitinga. Whai mai leo leo lo whaatino nei le suenga, a o nisi whaamatalanga li putia mai e whaapea, e le ima seiso i la tauia na whaia se pusi pau, seat belt, ma sa wherelei ese ma le taavale ina ua tupu le whaalawelave. Ua whaeloa mai e leo leo, la pata inga e peo na tuina mai pea i aso taitasi, a lo ta ua foi, o le taavale sa ngao ia, mai masalo mia, o i la taula vaia nao fiai, i le ngao inga o lea taavale. O le so le fofua e tau nuu mai ei whanua, le pāle mia o le atunuu Australia, Anthony Albanese, ma lo tali fo iei nisi o tāro sanga ua wha leo aisi, i le tūlanga o fesoasoani mo lo longa ua aafia i nei sini ma New South Wales. Na adia e fo i lunga o le televise nisi o wha sea i le amatanga o le vaiaso, wha asanga le li pāle mia e wha pea, o te tauloa o na lava ana malanga i atunu i fafo, a e fo i mai e whea ngai ma mawhatianga o tangata i lo longa. O nisi wo lato whailoa o tele tupe wo fo ina le paramia mo Ukraine, ai titi mo fesoasoani tangata Australia, o lo oa a fia i mala whaale nātura i tutono le atunuu. O lo whaataria la se tani le paramia le whaasea ia pe o nāria e maiseni fesoasoani mo e wa a fia i winga lo wao le tau. Ma le tala muli, whaanono le to tele ma i lātou fo i o whea ngai, ma tau mo whainga o fesoasoani le SES i te tonu Australia, ona o tūlanga wha le tonu i ami o ngā nisi o le atunuu, ai mai se lava i le vai taimi, po o le taimi o lo o whaapea ona matua i te tele ai, le mana o mia o le fesoasoani a le State Emergency Services a New South Wales, mo i lātou o pangatia i lo longa, ai iai ma le au tau wha se ua wala awana i le ofisa, e li potiane ni tūlanga o lo iai nisi e mana o mia ni fesoasoani, e lavea ina mai lunga o se fale, mai lātou o lo poloka i tā whenga. Peitai e faisi mao no fuanga o fai malanga atu iai le au fesoasoani, ia ma le SES, ai anga i atu ele o ni tūlanga moni, mo o ni whainga fo i tau wha se o lātou wha tino.
o se whaanoanoanga mo i la tōro o whaatino ina lea au nanga, ma ua whaailoa mai, e ala ngā tatau i tangata uma o na sila ma le totoa, o na e o ngā fianga, e ono o i soifua o na isi tangata o lo manao mia moni le pesosoani, a o lea o lo whaalu se le taimi i le lavea ina o i la tau o lo whaia whainga tau wha se. Tala ia le video sa mo mai Australia mo le nei awau.